Kaseng Federation of Kasi Gentia and Garo People na tera unit mentang sengi kelapan hak perdana ia kejingi lekai football ke baar sengi ia kebala peniat da kedeg unit jong kaseng FKJGP ia kebala sedang naduk ke khat kendai tarik bat penkutpat mentang sengi ke arpau tarik unai lur arjar arpuar ha gane ke tournament hadu arpau teli ki kenhun kilawan bani shimbenta bat ki tim ki bala poi ye khun ha ke final ki kentup ia ke Shipara FC Persya ia ke Warrior FC ha ke bah ke jingi lekai ha ke kelas step bat ke kelamit om dan balak ban tap call bat kino peniat ha ke jingi lekai kila penlong da ke tie breaker bat ha ke jingi kun tie breaker pat ke Shipara FC kala penrem no ia ke Warrior bat rak sendan ia ke nam ladu da ke bapediang ru ia ke song pisa rengkat bat ke trofi titik kebejam ya kini ke tim Shipara kepala yo ya kena menjawab kini ke tournament kepala peniat ya ke FKJGP tera unit Haba pai sekejing lekai semifinal kebalai khun hapdeng ka Merdon FC bat ke Shipara FC kalami ke jing klumar kan adu bau referee Syam lala syu ban penbet ye kene ke jing bom yuhun jong girang lekai jong kitek art legitim hak bana kaliang jong kinong peniat kila bantu kelari kene ke jing klumar kane ke jing klumar kami nak dau jong ke jing bom biang kamadani lekai namar ki dingkol ha kene kamadan ki dek bala syusana tang de kisij bat ka bol kala dei hau dingkol ha ka por bai shoot tie berkar bat uneu sit ye bola penlong kumu dingkol ulahap bat ka ye ka bol ban rong syapo gol kirang ilekai kila ujor se referee bat kum juru sekinong peniat halor kene ban shoot biang sahisin Henry Kaliang Persya keberi kirang ilekai Kim Syam lailat ban le kumta kalami ke jingi klumar ke bagi referee bat kinong peniat ye kene ke tournament kila Syam jinge ban penbet Henry ha kebakat du ki referee kila Syam ye karai ban penya shoot biang sahisin da ke tie breaker bat ke Shipara FC kala penrem no ye ke Merdon FC bat rung sendon cia ke final jong kene ke tournament bat ha ke final ru ke Shipara FC kala ra sendon ye ke nam ladu da ke penrem ye ke Warrior FC halo so tadi kepuan pantang idon ni idon ka jing komplain na kaliang jong goalkeeper ti sebabnya penyiang serut itu bayang hadir jong goalkeeper yang serut dapat Abang ni nang senang abang umpat ni lah ama biar abang kalau dia lepas berak bertingkah kalau dia bertingkah gol
Hagan ni kesengi lawan ru ban sakhi dau MLA katanya ubak Jason Sokmi Maulong ubak Shan Lang Dingdo ubak Nangkiu Soktung ubri Presiden Jong Seng F KJGP nomor Don Circle ubak Gerald Marngar ubri orang Basenong Jong Senong Umsau mau perhut ubak Lam Lang Karbuki ubri Presiden Jong Unit nang ta Uhestar Kurba ubri Sekretari Keseng Nagatek Unit bat kiwe